koliko je čudno palit kameru, jebote. I veliki pozdrav svima ljudi moji, me Cindro, dobrodošli na novu epizodu na mom YouTube kanalu. Kao što ste vidjeli po samom naslovu, ljudi moji, da, iznevjerio sam vas. Nemam pojma, ne znam šta da vam kažem, osim da sam bio retard buraz, zašto nisi snimao, nisam imao nekog razloga, šta da kažem, znači ne znam, nisam imao motivacije, ne znam, jednostavno bio sam retard i kajem se zbog toga jer sam opet napravio 5 mjeseci pauzu, možda čak i 6, nisam stvarno siguran. Opet je ošlo sve u kurac što se tiče podrške i svega, ali buraz, kome traži krivca, sam sam si kriv, brate, sam sam si kriv i od toga ne bježim. Ali ljudi moji, tu sam, nisam umro, snimam ovaj video čisto da se javim, da vidite di sam, šta sam. Da li ću se nastaviti snimat, da li će biti videa, stvarno nisam siguran, možda bude čak, znači dosta sam motiviran trenutno. Falite mi, mislim bez da vas slažem, stvarno mi falite i stvarno mi fali stajanje ispred kamere i snimanje. Ako to bude za 50 pregleda, onda za 50 pregleda, ako to bude za 100 pregleda, onda za 100 pregleda, ne znam, jednostavno pokušavam si ucrtati to u glavu da ti pregledi nisu toliko bitni. Jer svaki put kad sam prestao snimati, to je bilo zvišavanje zbog pregleda, ne znam, bilo je mjeseci gdje sam dobio po 1000 pregleda po videu i onda dođe neki mjesec gdje dobijam samo maksimalno 450 pregleda po videu. I onda problem je to kada očekivate nešto da će uvijek ići bolje i bolje, a niste spremni na te padove, koji su naravno normalni na YouTube-u, ali eto, pokušat ću sad nekako uzrtati da ti pregledi nisu toliko bitni, jednostavno snimati ovakve zabave kao što sam počeo i nikad ne znaš di će nas to dogovoriti tako. Ali da ljudi, brate, jesam vam falio iskreno, recite, budete iskreni u komentarima, mislim prije nego što mi napadnete, Cindro, vrano, Cindro, idiote, Cindro, brate, znam da sam glup, sve znam, ne morate mi ništa pričat. Ali ja sam stvarno, nadam se bar da se ovako malo sreti što me vidite ponovno na YouTube jer čudno je. Nova pozadina, ovo je studio gdje igram igrice, znači to je zapravo treba biti studio gdje ću snimat i gdje ću skoncentrirati na snimanje, ali eto, postoji studio gdje igram igrice jer sam prestao snimat, naravno ja kreten. Ali ne samo to, braćo, gled ko se vratio, stara kosa je ponovo tu. Dosadile su mi više lokne, znači nije mi se više onak da, ali moraš još cijelo ne namještat. Moraš paziti da to sve bude dobro, kad trčiš ovako idu prema iza buraz, evo pokazat ću vam sad neku sliku. Evo, tu će biti slika, znači sa nogometa kako trčiš, one se ide ovako nazad i izgledaš stvarno ko retard i jednostavno, htio sam nazad staru kosu i prati napred, ne razumiješ? Jako mi je čudno stati ovako ispred kamere i pričam nešto zato što ne znam šta da pričam, nemam pomena, htio sam vam reći sorry, stvarno, oprostite mi ljudi što opet nisam snimao. Htio sam se javiti da vidite da sam tu, da sam živ. Htio sam snimiti video jer imam nenormalnu trenutno želju i motivaciju da snimim samo neki video, da nešto objavim, čisto da vidim kako će to proći, da li će uopće biti onako 50 ljudi koji će vidjeti uopće ovaj video. Ne znam, napišite mi u komentarima vaše mišljenje, da li vam falim, da li bi trebao snimat, znači nemojte brata Cindroga, znači kad dođu vaši komentari ja sam ovako opala prema dole, buraz padam. Ne, ozbiljno, nemojte me hejtat, znam da sam retard, znam da sam kreten, sve znam, ne morate mi to govoriti, ali eto, zanima me vaše mišljenje, da li vi želite uopće gledati mene na YouTube-u ili sam vas dosta puta iznevjerio sa pauzama i boli vas kurac za mene. Opala, ispričavam se. Tako da to sve ovisi o vama, ovisi o meni, ako ću ja kreten napokon krenuti snimati kako Bog zapovjera, ali ovisi o vama da li se ja trebam vratiti, znači samo mi napišite u komentarima, da li me želite ponovno gledati na YouTube-u ili ne, čisto da znam da li da snimam bar za tih par ljudi koji će me gledati ili sam vam svima dojadio i ne trebamo više snimati. Tako ljudi, bacite like na ovaj video, subscribe se na kanal, idemo pratiti 25 lajkova, bunac. Nadam se da se sretni što me opet vidite i ako želite još video na ovom YouTube kanalu. Eto, podržite me, napišite u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem videu koji nadam se da neće izaći za 6 mjeseci. Spremam se, izaći ćemo brzo.